Irisa Singh Ahan Mokta the Iko no Kurumzari, Nasisu Mam Gidamok Yamna Kanaraba government joki opportunity Amapudun luxury, SSC na conduct over exam markta 12 pass ki Tabaki Matang the Mam the explanation to Zarake, Hosik Mamna 12 pass lower candidate sing na quite the base of a job Karam apply to Buyari Habado, Adugi video Duni Inangasi, Uzarlivasi, SSC na conduct over exam. SSC CHSL 2024 की notification to amadi online apply to yare ko both male and female animal eligible organi magi vacancy asi hanadagi triple times vacancy hengale ko vacancy hengale hojik vacancy si 3712 vacancy lei hariba exam asi multiple choice type the option tick tawraga khangadaba exam ni aduga sigi exam sigi interview ambu yaugde ko magi selection process se multiple choice type question jena loiduni magi selection process amadi salary aduga magi examination eligibility criteria is limit na singba mayam the loin detail explanation to jarake mayam na channel sibu nong no thenabi or subscribe to sembiramu video sibu like madi share to sembiramu mayam the detail explanation to jarake SSC na conduct over CSAT examination na si magi notification si mayam na PDF format ta pambiyo tarakasu agi telegram channel join to view aduga telegram channel da notification namadi exam gi syllabus su loina mayam da thagat jarake aduga magi online apply to Buyabasi, Handakta April ki date 8 tagi apply to Buyare, Duga May ki date 7 the last date of form apply to Boganico. Aduga Coin forms at Hazin Gramatunda Lan give a Yaruga de correction to Bogi window see 10 May the Horoka 11 May Numit Amagimatam Katanico 20 Numit Aniki Matam Hatare 10 May then at 11 May Fogi Manunda correction to Hogadavani. Duga examination see Karam Kanda Tagani Hamatamda July 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th, 10th 11, 12, numit tarani ni ko pirisya July da tagani exam si aduna hojik preparation to bogi matam se yam highly time ni ko preparation to ning bisan lausing aina mamang da preparation to nabagi video su semja khrabani ko adu yengbiro mayam channel si da lona video su thagat khrabani ko adu examination center si manipur da tagani ko manipur gi examination center ani piri imphal amadi ukul district ani si center piri ko aduga vacancy tentative or vacancy ne hojik thoi bisi 3712 vacancy thoi bisi adu department khara vacancy announce tawdri aduna vacancy asi 4000 mea yobe hena hojik hainari ko vacancy hengalaki gani aduga magi age limit asi august ki date 1 da age calculate tawgani aduga magi age limit asi 02081997 daina 0108 2006 phogi manung da laiba candidate kudimang na apply to Buyagani. Minimum age limit asi 18 years ogani, duga maximum age limit sina 27 years ogani. Adubu age relaxation category wise ki loina pigani. Schedule caste samadi schedule tribe ki 5 years relaxation pigani, OBC ki 3 years pigani. Person with disability ki oina 10 years ki relaxation pigani ko. Ex serviceman ki oina magi 3 years relaxation service lower matungi 3 years relaxation tungana extra pigani ko. Aduga there about ko na form je men matamda matriculation ga loina isagi ming amadi parents name singba fathers mothers name na singba all kuigi details sing men matamda 10 pass ki mark sheet ka loina chamana na membi gedam ni ko aduga magi educational qualification je 12 pass po lower bakin de khudemang na apply to wi yagani asida 12 pass ta atopa category gi haiba tare data entry operator haiba post sida Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Ministry of Culture, Ministry of CAF and PD have a department ani sigi oina 12 pass se magi science stream da oirakpa amadi math subject laropa candidate sing khatana apply to yagani hamni ko adubu exam se chamani 12 pass lorbe candidate khudimang na loina apply to yagani ko aduga sigi post sigi tangi oina science stream laropa math subject laropa candidate yani hamni adu sida science stream laroga math loba candidate sing asi math ta 4 subject oiraga sudum yagani ko math se pass po toroga di yagani aduga other post have tare LDC lower division clerk junior secretariat assistant amadi data entry operator atoba department singi oina data entry operator leiba posting asigi oina di 12 pass nang na yai ko sida minimum mark habam ho leite pass po already yare habni aduga application fee asi rupees 100 ogani nupi sing amadi schedule caste schedule tribe person with disability amadi ex serviceman sing di form fee empoloro payment fee dagi exam togani hana notification asidi yauri ko aduga 12 appear tograba candidate sing aduga result di out tawdriba candidate sing ju August ki date 1 ki mamang da educational qualification se mark sheet se fangadabo candidate oragadi apply to yagani hana yauri ko appearing da ju apply to yai ko me aduga CSSL gi vacancy asi mamang 2023 da 1600 vacancy oigibani ko adu handaki oina di
3712 vacancy oile मैम vacancy जे मैम हेंगले अदुना competitive ओइबसु हेंगलगनी मैम अदुगा salary si kamai kyam fangani ha matamda CHSL gi post vacancy kauriba singa si pay level 2 pay level 2 3 4 5 ni ko pay level 2 ji da fangadurba salary si 34580 ni pay level 3 da fangadurba salary si na 47195 ni amadi pay level 4 amadi pay level 5 da fangdu na 53300 muki chang ni ko asi ek city Delhi gumba metropolitan city sing da fangadaba salary ni aduga Guwahati gumba Y city da fangadaba organa sidagi sida 53000 fangi si 50000 me fangkani aduga Manipur gumba Z city da taba orgadi 38000 sidigi dum haurani ko kwadigi minimum post da aso post ki ni salary su dum henglak ni aduga magi examination mode si tier 1 amadi tier 2 lagini interview ampu yauri ko tier 1 su objective type question oidini tier 2 su objective type question oidini ko aduga tier 1 gi examination asidi qualifying in nature ni cut off chi yenga tier 2 select torani aduga tier 2 gi marks dagi merit list lep kadini ma'am ado apply tobasu SSC ki anobo website ssc.gov.in hariba website sida one time registration tawlor matungda apply togadabani ko aduga magi negative marking asi tier 1 da 0.5 marks ki negative marking legeni amadi tier 2 da 1 mark ki negative marking legeni ko tier 2 da di question amam da mark ahum ke li tawgani tier 1 da na question amam da mark ani ke li tawgani ko tier 1 da general intelligence reasoning yu na question 25 hangani 15 marks ni ogeni ko general awareness da 25 question hangani 15 marks ogeni maths da quantitative aptitude hajida 25 question 15 marks ogeni basic english language da 25 question hangani 15 marks hangani ko magi detail oba syllabus su ai telegram channel da pdf format ma yam da fangan jagani ko 100 question ni 200 marks ni aduga exam gi matam sina 60 minute punga magi matam khatani ko pdj 100 question si punga magi manung da mayam na time manage fazana tawraga exam si crack tawna bo hona view aduga mayam na prepare to bo tage mayam na any government job ki damak da fazana prepare to ge ha taragadi textbook ai app si compulsory download to view app store ma di play store da dum phangmani ko maya aduga textbook si ki magi offer hojik piri yearly pass pro si rupees 378 fangani ko mayam textbook yearly pass pro leibagi link so description ki khwai mathak ta thamjaram ge comment section da ju pin to jaram ge any government job tha ke have taragadi exam pattern anoba kari update lai live test thaba mock test thaba amadi chapter wise previous question na chingba mayam loina phange have taragadi textbook yearly pass pro si lobiu aduga examination gi phajana preparation to biu ko textbook yearly pass pro lawga ichilnaw sing mayam comment section da habiramu kayam kana de have do mayam comment section da yenga lawdriba ichilnaw sing su knowledge laino mayam comment section da ju habiramu mayam SSC CHSL gi phajana prepare tawna bagi namakta aina A to Z explain tawgramni ko mayam kamain toroga kari subject focus piraga exam si crack to wi ai have do mayam aina mamang video semjakrabani channel sida mayam subscribe to simbiu aduga mamangi video sing da CSSL gi preparation strategy aina video sem gi video mayam yengbiraga exam si crack tawna bo hona minasi magi exam pattern tier 1 si question number da mark ani keri tawgani ko multiple choice ngatani negative marking 0.5 keri ogini ko aduga magi mark si normalization lagini shift wise mayam numit tarani tawdini na shift je 3740 muki chang exam tarokani ko aduna shift khenabgi matungina arrive shift aruba shift ki matungina arrive shift na mark increase tarokani arrive shift na mark se increase tarokpasi yama taroi ko average yengaga mayam je average ta laktoi ni ko aduga aruba shift taragadi mark se manage tawna mayam aruba shift normalize tawma to mark extra mayam hawakani ko aduga magi tier 1 sida sectional cut off ambolai ko maths ta mark yam fangdar ka su atoba subject to fugat pa yagani ko aduga magi tier 2 sida tier 2 da section 1 section 2 section 3 ana to an loin khadoi ko section 1 da maths amadi reasoning punsin gani number of question 60 question amam da mark ahum keri tawgani ko punga magi matam pi gani ani suba section dana english amadi general awareness punna hangani ko english ki question 40 hangani general awareness ki 20 question punna 60 question ni question amam da mark ahum pi gani 180 marks ogani ko sigi section 2 gi su tongan ba 1 hour amaga pi gani ko section 3 dana computer knowledge modu sida basic computer knowledge sing test togani ko ms word na chingba computer virus na chingba magi malware software amadi internet na chingba computer ki basic oiba knowledge testing tawgani ko magi computer based test ki question sheet 15 ogani aduga magi marks na 45 ogani 15 minutes ki matam pigini ko sigi computer based test se magi computer module test se
qualifying in nature ogani adubu asida fail oiba taragadi CHSL je fail oire haina moina logani ko sigi computer knowledge test si tier 2 da khak yaugani ko ma aduga section 3 haiba tare tonganba skill test sama sangani ko clerical job nena typing test compulsory sangani SSC CHSL gi post khudima ki typing test sangani ko sida junior secretariat assistant data entry operator amadi lower division clerk ki oina loina typing test sangani ko typing test ki matamasi lower division clerk amadi junior secretariat assistant gi oina di 10 minutes ki typing test togani ko aduga data entry operator gi oina di 15 minutes ki typing test togani ko magi typing gi minimum typing je 35 word per minute ki sang do irakani ko sida category wise ki error ki percentage khara khara loin relaxation ju pirakani ko adubu minimum da 35 words per minute ti ngamba candidate oigedabani magi karop si 2023 gi oina anijab ki LDC amadi junior secretary assistant ki 153.9 oiki OBC ki 152 oiki EWS ki 151 oiki schedule caste ki 136 oiki ko schedule tribe ki 124 oiki ex serviceman ki 102 vacancy 102 oiki ko cut off se 200 manung dani ko si cut off si di hoji yamna wangam ni ko adu vacancy ju hengale aduna exam si phazan prepare tawdaba taragadi exam je crack to wagani ko ma data entry operator da comptroller and auditor general amadi DCA ki department ki oina di cut off asi 169.92 oiki anijab ki OBC ki 169.92 oiki ko sidi cut off ti loina atai department LDC amadi junior secretariat assistant gi hena data entry operator na hena kado wangi ko aduga pay level su wangi ko pay level 4 5 euro paini kado wangkal easy magi negative marking si tier 2 gi onidi 1 mark negative marking lagi ni ko tier 1 dana 0.5 oigani mayam any doubt lai matam da comment section da ibiramu mayam government job ki update lakpa khuding gi channel sida matang sana matam sana fangan jage preparation tawbagi strategy ji loina na channel sida loina fangan jagani aduga ngasi gi CSSL gi exam si gi oina syllabus detail oba syllabus kari topic na hena maru oi habdu mayam loina fangan jage PDF format ta telegram channel da mayam hapsarake channel sibu subscribe ta samiromu mayam anoba subscriber oragedi new subscriber hena comment section da ibiramu mayam gi reply ai fazana hanjarake ngasi gi no dei matang sida video si tension jarake thank you